Lakhipuronline puthokjaba October ki tangkun sagol se nimit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruoiba pao. Youth Affairs amasung Sports Ministry na November ki tang taruk phawbagi manungda National Youth Award 2022 gi damak nomination pisilakna bahairi. Manipur Police ki chamaga kuntramathoi suba raising day gi thoram ngarang Manipur Rifles Parade Ground da pangthokre. Assam Police ki parikha da computer gi asemba certificate pisin ki bagi maralda phajin ki ba candidate taramathoi sukre. Amasung GMAT ki advisor oiramba hena baifeina leikidabada GMAT ki mihut kangbu amana leikidabagi jumda chatuna imung manungi awabada saruk yaminakre. Hojik mapungoiba pau tabirase. Youth Affairs and Sports Ministry na National Youth Award ki damak October ki tang 15 dagina November ki tang 3 phawbagi manungda mana asigi nomination thajalakna bahairi. Mana asigi chana pathap khudingmak awards.gov.in hairiba portal asida yauri. Youth Affairs and Sports Ministry na National Youth Award asi chahi khudingi mioi kunmanga amasung yamdrabada voluntary organization tara phawbada chahi 15 dagina kunmapan gi manungda leiba nahasingbu leibaki chakot thorangda masak naiba thabak tawraknanaba inot hapnanaba amadi nahasingbu khunai gi thabakta thodang yananaba gi wakalon lehenaba amadi khunai gi chakot thoram kaya da thabak tawriba voluntary organization singbu makhoina tawriba masak naiba thabak singbu sakhangba oina lanthokpani mana asi leibak asi gi tongan tongan ba chakot thorang gi hiram singda haksel research and innovation Nat mioi bagi hakkan ba art amasung literature tourism mahusagi layeng active citizenship sana khonaba amadi mahimasingda haitoi singthoi ba thabak sing masak thokna tawthorakpada mana ase pigadabani mana ase dalanai mioi da medal ama sakhangche ama loinana seloina lupa lakh ama yauri aduga voluntary organization singdana medal ama sakhangche ama amasung seloina lupa lakh ahum yauri. Manipur Police ki chamaga kuntramathoi suba raising day gi thoram ngarang Manipur Rifles Parade Ground da pangthokre thoram da CM N Biren Singh Rajya Sabha gi MP Laisem Basana Jauba Mantri Singh MLA Singh Chief Secretary DGP amasung atai makok thongba mioi kayana sarujaki Police ki souvenir ama CM na release dauki apunba contingent 13 ki march pass ki salami CM na oki thoram da Best Battalion Best Police Station amadi Best Police Officer gi manasu lanthoki thauram da wangang laduna athoiba mitung oikiba CM N Birena Manipur Police personnel singna mangjil thana lam kaya da thabak tobongamle haina thagar papongdoki drug lalon bagi mayokta amadi popi pambi manghanana bahona bada amadi makhoi gi marakta sinpham masakhang na thabak tobosing masing hengalakli haina CM na apen bapongdoki mahangna makha taraduna Imphal Jiribam National Highway da police ki Barak Tampak hangdokpagi ayaba pire haiki Anova recruitment processing da corruption machet ama phawba tohloi haiki keithel gi akoibada sakol tongba police personnel kun ahan bagi oina sejina ba holaga ni so haiki counter donor ba honabada sing batak maton kaya ka na honabiba tawiba ay mintum na even gomena mun khanaro matung dai koi IRB MR mayam si so koi one drugs they not of you or have the game of push you on. Nashidi Liberi Manipuri police personnel Punabakna, Kamushan, one of the Manipura. Drug trafficking, Handara, poppy plantation with the help and the cooperation from the villagers, civil societies of various community. Overcome police relationship Assam Police ki thabak changbagi parikha da computer gi asemba certificate pisin ki bagi maralda
फाजिनकिबा कैंडिडेट की मसिंग 13 सुख्रे नागाव जिला दगी असेंबा सर्टिफिकेट पिसिन की हाइबा कैंडिडेट अहुम अमसुंग ngarang फाजिनकी मखोय अहुमना तोंगान तोंगानबा कंप्यूटर तंफम मफम अहुमगी असेंबा सर्टिफिकेट पिसिन बनी हाइरी मसिगा लोइनना हिरामसिगी मतंगदा CID ना कैंडिडेट 13 फाजिनख्रे हाइना सरकार माइकेदगी थोकपा पाव अमना हाइरी हंदकता गुजरात की अहमदनगर सेप्टेम्बर की तांग 19 तगी अक्टूबर की तांग 13 फाव पांथोकिबा 53 सुब नेशनल गेम्स केजी 52 की कांगलुपता बॉक्सिंग द ब्रॉन्ज मेडल फंगलखरबा त्रिपुरा की कारण रूपिनीबु ADC की माइकेदगी तराम नोखरे त्रिपासा की चौथोकजनिंगाई ओइरबा कारण रूपिनीबु ngarang अक्टूबर की तांग 13 ADC खुमुलवुंगदा पांथोकिबा ओकपगी थौरम अदुदा EM चित्तरंजन देबर्मा EM सोहेल देबर्मा न चिंगबा ADC के ऑफिशियल सिंह सरगयाकी हाइरी ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंधुना थासी की तरानिथोय दगी जिरीबाम की बाबूपरादा लैबा जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की सानाबुंगदा टीम 13 न सरगयादुना चथरकलिबा 13 सुबा एन हरिचरण मेमोरियल सब जूनियर बॉयज अंडर 15 फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 की ngarang sanakiba मैच दा KSC ना ओरिएंटल क्लब पु पंजल 13-0 दा माइथियन ख्रे मैच असिदा KH नीलकमल सिंह ना सेंटर रेफरी मोहम्मद अब्दुल हमीद अमदी AH प्राउबॉय ना असिस्टेंट रेफरी 1 अमदी 2 ओइकी अदुगा फोर्थ रेफरी ना अजिस हाइडर ना ओइकी ngasi gi मैच दा PSG अमदी PYC सानगनी जननेता इराबोट मेमोरियल ट्रस्ट जिमेट की एडवाइजर ओइरंबता नतना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असे की तोंगान तोंगान बा इशू कयादा चिंगमी गी लुचिंगबा अमा ओइना जिरी मियाम ग खुसमनदुना चाखवटनबा अमदी शांति ओइना लेनबा होनबदा अचौबा थौदांग लौरंबा जिरीबाम की आईबी लेकाइदगी हेना बाइफेना मसागी अनाबा अमना मरम ओइरगा अक्टूबर की तांग 13 लैखिदबदा जिमेट की लाइफ टाइम प्रेसिडेंट डॉक्टर चांदम कमल सिंह ना लुचिंगदुना लेखिद्रबगी युमदा चतुना इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक याख्रे लोइनना जिमेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी ना मिनिट अनि तुमिना लेपतुना अवाब फोंदोखी इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक याबगा लोइनना लेखिद्रबगी थवाइना मपुगी लेकोंदा इंगना चिकना लेरुनबा दाइबुंग मपुगी मफमदा थौनिजखी अरोइबदा मरुइबा पाव अमुक हन्ना यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ना नवंबर की तांग 3 फावबगी मनुंगदा नेशनल यूथ अवार्ड 2022 की दमक नॉमिनेशन पिसिलकना बहाइरी मणिपुर पुलिस की चामग 53 सुबर रेजिंग ते की थौरम ngarang मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड दा पांथोखरे असम पुलिस की परीक्षा दा कंप्यूटर के असेंबल सर्टिफिकेट पिसिन की बगी मरालदा फाजिन की कैंडिडेट 13 सुख्रे अमसुंग जिमेट की एडवाइजर ओइरंबा हेना बाइफेना लेखिदबदा जिमेट की मिहुर कांगबो अमना लेखिदबगी जुमदा चतुना इमुंग मनुंगी अवाबदा सरुक यामिनाख्रे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।